Ko tau taimena hokata tonu ai fito, te tau kolosi lewa ki a Kalafi Moana, faiongoongo iloa ia, I ka ingata pehi Tonga Eke, ka o kutoe iloa pe foki, ihe Pasifiki, pia molini foki. Taha ini tau kau faiongoongo fuoloa taha, ihe fonua, pia o kutau mau ia ihe fiafini, ke o mai, ai ngahi viu whakafaiongoongo, whelawe I mga nganga hu whakapolitikali hoko i o tau fonua, ihe ngahi a honi. Kalafi, malo mo e ta mau ai fiafini. Io malo bito Setita pe malo ngā we mei hena. Koia, Kalafi, oku lahi au pito a ngahi mea ko mau whanongo atu ki ho tau whanua, pia mo political upheaval ho tau whanua. Tau te whito eni ki ke isi ko ia ai ongo lavu. E whakate whito foki e Kalafi ai mau ai kakai me he whaunga ko ia o li poti a Tonga whelawe I pia mo ke isi ko eni. Koe haho wakai ki ta whako eni, pia koe haa ngahi engkolo. O hao mea ngahi li poti koe ngahi mitia I Tonga I he ta whaki ko eni. Oku I he kau e mea koe ni foki a issue koe ni he issue lahi au pito no tālanga I Tonga ni I he taimini. Pea koe mea koe na te upehe matu'a ki whakaloloma, he koe ngahi tau lahi e Setita e ku lau I he ngahi hopo kehe, ai tūtūni o hau mei ha whakamau. He ka koe tūtūni koe ene tuku mai he whakamau koe ni ko Nicholas Cooper, koe tahaia ai tūtūni fefeka, tūtūni mālohi pe koe ke toe awhe ai mea koe ia o kune rea aki ngawe aki ngahi rea o matu'a ki fefeka pe hanga tonu Pea mahino au pito ene hanga whakahalai ai ongo whakailoa ongo lavu pea koe whi tiki te whuke tolu na e whai ai hona whakailo halaia ka toa pene hanga o whakama ala mai ai ngahi uhinga koe ia e halaia. Nā ne toi whaifuki e ne lawe ki hono ngāwe aki ai kau whakamooni, ai koe kau whakamooni, nā ne ui koe kau whakamooni loi. E pe osi ai e toko taha ia o ku iai e lawe ia aku, o ku osi ai ai tiki te ia o amanaki ke whaihano ave toko taha koe eke whakamaunga, koe koe whakawa loi, Pea koe taha ia, taha ini ai hopo, I he tapa kotoa pē. Ke ngata pehe ongo whakailoa, ngahi whakamooni, ngahi mea koe na e whakahoko fekau'aki pea moe hopo koe ni, o ku fu whakaloloma au pito, pea koe ai, o ku ai ai matu'a ki ofo, ki he mea koe ni o ku hoko, na osi ai bea ongo I he toko lahi, e ai halaia, ka koe halaia koe ni, o koe ke toi ai a whe toku mamafa mai, tau tatari foki koe aha ua siulai, whai ai whakaha, mo tala tūtūni fekau'aki pia mo na tautea, Koia. Ka koe tū koe he taimini ko lahi au pito tālanga me ngahi tapa kehe fekau'aki pia mo e hoponi. Ka uki ai e Setita ai fu isiu lahi whakauria o ku kau he isiu mahu inga u whatatari kai ai whanua. Pia koe isiu koe ni, koe hae mea ai paremia e whai fekau'aki pia mo e he uluaki ko sita ko Minisita o e kabineti ko ki ngata pe ne Minisita ke Minisita he ongo potunga ue o matu'a ki mahu inga ko potunga ue la lahi ulua ki be foki ko infrastructure ai ko ngahi ngawe la lahi ko ia ai PULE'ANGA ko e potunga ue mahu inga ni potunga ue lahi pe ko me hono wa ko e taki mamata ai oku ai ai fili ko ha ko ni ko osihanga he whakamau anga lahi o tala I tūtūni ko halaia, ko hare vai mea e whai I he paremia. Pea kai ngata I ka tau sio koe kia etuate, ko ensinia ia, ko koe ke toi hala fo irea ko ia, ko ia na ne whai e whakotu'utu'u, fekau'aki mai PULE'ANGA ko ni, ko e toko taha ia o ku whalei fika'uluaki ki he paremia, pea moi PULE'ANGA ko ni, pea kai ngata I, ko e to koni sea ia ki he paati ko ini ai kakai ko e peki pea ko ai o hanga he fo issue ko ini mo me ko ni hoko ke lavu o tala mai ko e tugo he taimini ko whatatari a kakai ko hae mea e he taki ko hae mea I he taki ko ni ke PULE'ANGA ko hae mea e paremia tene whai pea ko o sanga fo he paremia I o fakaha ai anga ni whakau Setita Pea koe tahai a mea o ku whaigi ai ofo lahi, mo whiwhiri lahi, I he rere atu ko eni.
Kalafi whamalo atu i whamalala ko ke whai he tawhaki koe ni. Koe konga taha koe kau mai a Aisake Eke ki he koe taha whakere tau Minisita Pa'anga malolo. Pea o hange o ku esia a hono credibility i he hopo koe ni ke ki lawe mai mua ki ai. Koia o ku wesia lahi au pito be o hanga i he ne kau koia ki whakamooni i he hopo o fakaha mai ai natula to tonu ai toko taha koe ni. O ku ai whaketai bilahi e Setita koe tau hanga wakawakai ki ha urungaanga o hataha. Ko pau ke tau te whito ka pau puri ai urungaanga toko taha koia. Ko pau ke ainga hei umea ia la lahi i ha foi piriote pe ko ha taimi o kau ai mo ngahi tau ke tau wakawakai ki ai. Pea lawa lewa ke tau toki au tonu ki he mo'oni i mea koia o e natula o e toko taha koe ni. Ko Aisake Eke ikai ke wofo au e ne hu koe ni o hoko koe whakamo'oni he hopo a lavu. Pea ku kau ia he kau whakamo'oni ko ia o ko lau he whakamau koe whakamo'oni loi. Ko ne hu ke whaihano maloi pea ko pehe ko fo i laka hala whakauria e ni kau hanga he mea koe ni hange ko mea koe nau toki lawe ki ai o mai no natula totonu. Ko tangata ko ini tapuange moia ko tangata o gune loto mau pe ke ne malu i aia ke hao me ha fahinga tuku aki u aia tuki ai. O ko ilo hanga tonu e o be ko ini he taimina o ngā ue he office pareimia ko e to ta falei ki he taimina ke pareimia ia a Crispo hiwa. He nei issue nei ha uai pea talamai tonu pehe pare mea ke uakai ko e Minisita Pa'anga ke Aisake Eke alu atu awia o ku mimio holo e toka tahaia he mea koe ni pea iku koe ia whaino whatotolo fekau'aki ni mo e whai mea koe ia ki he makasini koe ia koe Forbes pea whai o toki o sia de taimi pea toki ai angeta koe koe ia pe na ne whai no totongi koe ia pe na whakamooni he sieke mo he mea koe ia e Setita ulahenga hi mea e koe mea e taha tau sio ko to taha ko ni Aisake Eke ko sea ia o poate uhila poate uhila ko taimini sai hau e ngai mea na ufai tonu e ave whakatotolo mo tohi ngai whakamatala whakaku me poate uhila ko uhi ko e nau hanga e nau tolo te whakanga wei ai ki whewhine na whai e pangolahi i he LOLOTONGA ko e ngai u officio poate uhila he kai ki o te alu ki whakagi ki hau ko e Aisake Eke o ne malu i eia ulunganga ko ia hala mo pango ko ia na fai heki fefine kai hange lau o kei puri pe foke fangi me alahi ko toki au ko ina Aisake o hoko ko e whakamooni ki a lavu o ku hange ko e hane toki tuli hopo ia me iha lili fa i he ene mo ui whakapolitikare pea o guiai ai ofolahi e kakai e nihi kuna upehe ko toko taha kukoni ko toko taha lotu ko toko taha wanga malu hange ko e lau ko e toko taha koe ki te lava e kita o tala ha tohi mihi mea koe o guitua uko pau ki te ki taimi o lau hi fwe tohi o toki ilo koe natula tatau buko hai whainga story koe au tala mai e tohi koe ia Maria opit Kalafi o ku mahino i foki o ku neongo na e malolo ki toa ai Minisita malolo Minisita ko ia o moi a ko sita lavo kana ki totongi pe ni panga tolu mano ka ha view ki te whako ni o hanga mea koe o whakaha mai ai kau ai Minisita Pa'anga ai ko ia foki u alu atu ki ai haumia e totongi mo e ngai mea koe ia pea mo e paremia hono whinga koe ke awhi a e ongo lavu koe kai koe ke hanga he e pare mea o tuku ki tua ai Minisita o koe koe mea mea mau hala koe ne whaitalanga pe ko mea whaka e whika e o koko whanua ko toa pe sai u kai ho hopo ke hau ki alo malolo ki tua ka olewa ke tau sipu ka hai ola he hopo sai Setita o wau ki he ahoni tala mai he whakamau lahi koe whakamau anga maulunga tahia i Tonga o ki kei ko whakamau tangi ko whakamau maalunga tahai toa whakamau lahi Supreme Court ko whakamau maalunga tahai o whakatu e whakamau tangi ke kei lava pe ke whai ha kakapa ki ai ka pau gai ha whiwhiri po ka whehui ai tūtū rea whakamau maalunga taha ko i Tonga ni sai tala mai he whakamau anga mālohi taha mo maalunga taha ko i Tonga ni halaia ha u koe pare mia o whaihano kei hoko atu pe hano awhi ko ki nawa
Pea te utoki lawa pe anai ki he awhi ko ia na ne whai. Ka kono to tongi ko ia, hoko te wahe ai Minisita LOLOTONGA whai hopo. O koe wharirifu au bito pea koe ngahi me ni koe hango ulau. O koe ongo lavu tau talanoa ki ai, kau te ai pe me ongo me ai ua hangeha ngo katuni. Koe parei mia mo ne Minisita Pa'anga. O gunanga we whakataha pe, koe nima he mamo nima matau, koe ne alu pe koe nima he ma ki hamea, alu pe nima matau, alu pe nima matau ki hamea, alu pe nima he ma. Nā ngā we whakataha, ta whaake Pa'anga, we ta whaake whenga ke awhi, ai ongo lavu. Ko honga ngā oe whakawhaiongogo koe nei Tonga nā e Kalafi Moana. Koe hai reaction e kakai ki he ngahi me ani kotoa. Koe full reaction, koe ni oku. O koe ke ngata pehe nau, he nau ita. E kuongo i koe he taimi. Koe toki au sia ne usio ke he toko lahi ita. Pa koe ke nau tungana toi, pa koe paati whegu nau kau ki ai, pa koe te popo e patoa, pa koe popo e peki, pa koe whainga siasi una wau moia. O nau ita nau tori he nau sio ki he whai hawa, mo ngawe kaka, o ku whai pe hoa tā maarie, pe hau e taki o ikai ki ne whai hanga o ki ai, hau ia o toi awhi ki naua, hau ia o toi whai e whehui, o mai pe whai e lau tohi tapu ki ai, mo e lau whakalau maarie, pe te o mai ki kupu he konistu tōne ke whenga ke malu i ake. O manatu koe e Setita ki he ngahi tau mai koe ni lere mai koe ni o faiongoongo mo ngahi PULE'ANGA ke. O te ki manatu au ka taki e pehe. Kene matu'a ki whenga ke ti when mo whenga ke malui ai mea o si ngā ue kākā ki ai hatoko taha pia whakalai ai e whakamauanga. Aia koe anga koe ai talanoa e kakai he taimini o nau pehe. O ku paupe o ia e mea, o ku hoko, i he wā koe ia ngā lavu pēr mo e palemia, o koe ke loto e palemia, ke tūloloa, ke tukunaua ki tua, whakataimi ka, o rewa ke māue ngai mea koe ni, ha mea koe ni kei hoko dai bia no awhi ki naua. Ka iai rewa ha whainga wā pe heni e Kalafi, koe hānai ho whakakaukau ki ai, ha mea o ku uhinga ai, ha fu mea lahi au pita o ku uhinga ai, a hono ikai whai tō onia e pare mea ke tuku wangi ai ongo whai hia koe ni. Koe whai mea pe taha, mahino au pito, mahino ki tuka taha kotoa pe, o koe pe kau ngā whai. Ka paurewa uai ha takua taha o kau ngā whai hia, o kau ngā kovi, kau ngā kākā, o tene whenga ke malu hino kau ngā tangata, ke kau ngā whiwhini, ko mea urua ki ia, ko mea hono ua, o kuia e vai whakaata mai ia, anga sio ko aku. Koe vai whakaata mai ke lava ke mahino e mea koe mooni, mea koe totonu, ai mea koe pure a lao, ka iaha taha ia, koe kene lava sio ke mea koe ia, o koe vai whakaata mai ke ngai mea koe ia. Aia ki hau koe whai uhinga ia e ua, koe kau ngā whai, pe ko kai aha kau ngā whai ia ka koe matu'a ki vai pe ke mahino ki ai ngahi mea ke he ko ia. Pe aku lawa he mea koe ni o whakaha mai e Setita ko uhinga ia ai whai koe ngahi taukapo'i ko ia ai pale mea fekau'aki me mea whakalotu. O ku mahino ai vai ia ke mahino e mea whakalotu e te whakataha ki eni. Ko ni uhinga whakalotu wafo au pito he foi state meni ko eni. Ko ne pehe o ki kai ki ai hataha ia e hao. Ka wanga hala ko toa pe. Ko si su to ko taha pe o ku whai to tonu mo hao. Setita, ka pau ka lewa hataha o ku ne whai hapango pa te aratu ki ai o mau e to ko taha ko ia. Pe ta foki mea tala mai ko si su to ko taha pe o ku whai to tonu tau whai anga hala ko toa pe. O kore mea ko ia, o ka ngea tala mai to ko taha ko ia, iyo, mooni, ko hala ia. O ko whai au e pango, pe ne toi tala mai, tau hoko atu ai pe whai kaka mo e whai hia, he ko uhi, o sai pe o tau anga hala ko toa pe, ko si su to ko taha pe o hao. Koe anga ia e whainga whekau ko o mai, he whainga whakauhinga ko ini, o e wholofola ko o mai, he toko taha ko ini o gui ko Reverend Dr. Sai, koe whai mea honoa, koe mea koe au fekau'aki koe ia pia mo e kupu ua tolu koe ia e ko nistu tone. Koe kupu ua tolu,
kono hanga pe ia he kuni student faka'ataha pe o ngai halanga ki hataha kuni o ngoi koe ke totonu ngai tutuni ki ai o au ke tutuni whakamaonga o koe ai be ngai hala ke fou wai hange koe whakamau tangi koe au ke whakamau tangi sai ngai mea ia mahino au pito koe whehu i sai ke toki hao alu ai o lavu he hala ko ia ka ku o fakaha i ki naua he whakamau anga lahi o Tonga ha mea koe ke whai ha tutuni ke mea ko ia pe tuku pe ke toki whai na tangi anaua pe koe ha honola na tangi ka ku tonu ke whai hanga aue tuku ki naua ke tawhaki tuki naua ki tua pe koe mea whakalilifu taha o ku hoke anga koe sio atu ke mea koe ni e Setita o ku hange koe o pehe mai e pare mea ia sai ka mate ngo lavu te mate ai bia ia manaua koe foi o hange koe kia te au koe ke te ilape ke te haha te whakarea mea koe tauna kita whakapolitikare kai ke te kei nofo ai pehe mea koe anga e te tui mo anga e tuhoto atamai koe ai o ku tuhe taimi koe ki ngata pe paloparemba koe ai ongo lavu koe paloparemba e whehanga ngai a whanuani e taimini koe taki koe e PULE'ANGA koe paremia mo e whahinga toonga whahinga ulungaanga o kune whakau koe taimini o pau ke ai me e ke whai te ia Malolo pita Kalafi ko tu pita taha o bihan ta fakailo ki taua he ki pare mia fo itafaki ko ini kai ke Kalafi ko o ke te mini hia o sai whakailo o ilo no hinga he koe whakamau anga o hake ngahi mea koe umbo oni o ke te mini hia o whaalahe whakamanamana mai ka au ki whakaelo he mea ko na ia we o whamai make my day ave o whakailo ka tautoki o ke whakamau anga he hanga he whakamau ngā tūtūni ke o mai ngai whakamooni o mooni o mai ngai mea ko toa me kua whaihano fufu. Ai a kou kei pehe o taha o pe tau he ilu he kau tamagoni ke na ulawa whaiha mea pehe he taaki mai ai e ngai mea koe o totonu mo mooni. Na ko kore foki ki e tu ate sungalo lavu ke whakahoko ha polokalama pia moia. E ngai wiki pe koni ko osi. Pe na uhinga pia ke faka'eke'eke i ngai mea kehe pia o ikai ke lawe ke na hopo. Ka talamai he tokotahani e Kalafi. Hei kai ke alo atu ko uhi o ko LOLOTONGA talanoa ke kulo ya ke whakailo ko. Pia ko kei tarini o ko kei tarini ki he fo i tikite ko ia a lavu. Kai ke e Kalafi ko tu ko ni ko he taimini o ke pehe o ku kaunga lele ieni ki he temokalati pa mo te ufili ko ni ki tong ki Novema ai fo i nga e ko ni o ka hane wesi ai pe ko hane kaunga lele ki ai foi feu dele e Setita ka tu te utaria te feu ko ia ka tu be ki ugi ai de me ko ni tana ka tu ki hotoki me ko na galawe ki ai ko feu i ko hai e loe a lavu o ke loe a lavu ko lavu be ai ko ne finga be lavu ko e ra ki talanoa me ne loe ai alu pe tu he si o ta si o ki ai o ai ne talanoa mo ia ko hai me ko ke fai ko no fra ilo ko ai ko tratu o te ke to kanga ko i loe ko ia lavu he ko ia pe loe sai malo ko hai we sia o e fili ko ia i Novema Setita e we sia lahi au pito o ke imagina e me nima ki Novema pe ko taimi ko ia ko taimi lolo ko taimi vave au pito ko tau peha ke pe ni ko siulai na ko hanga mai siulai a ko September o ka topa pea tau au leva ki Novema ko e we sia e anga peheni o kue sia lahi a ki nautolu ko ia i he nau whakauka ke lere he paati peki. He ko mahino ai paati peki ia, ko lahi talanoa e kakai ko PULE'ANGA o kutuu koe paati ai kakai koe paati ai kaka. oh no PULE'ANGA koe paati ai kaka. Pakoilo koa, o koe ke loie me ia ko ia, he ko osi talamai, koe fuu taki eni ka ko ia ko engineer eni ko tokoni pale ko tokoni eni ko e sea o pati ko ia o mo ua he kaka sai ko mea ko ia ki fili ko ia i Novema uni we sea mea ko ni ko ki nau tolu ko na nau whakau ke nau lere tau ataina tu bea nau tolu be o kau ki a pati u hanga he mea ko ni o te whakaiwi lahi ki nau tolu pa ko whakatoka ngai heni o toko lahi au pita kau kandidate Setita o ku nau whaamu ke nau lere peki, nau tolu ke nau kau ke peki,
Kai ke nau kau ki he patoa, Ko mea taha tene wesia lahi ai whiri ko ini. E ko mea ni talanoa pe ki he kautama ko ini pe koe pāti ko ini ui koe patoa. Lolotonga hoko ai fu mea ko ini, ko mea lahi eni o ku whai ki ai talanoa ai whanua. Nā ku amanaki au e tuu hake ai kautama ko ini ui koe opposition. Ai a koe patoa ko nau tole opposition. O nau lere moi fo i pulu. Ko foi lere mo foi pulu ko ni ko tata o loto kolo mo on beia na uto pa ko mo ni se tita go dofo fakau'aki pa be man o wat hake ya wi ai ofa ke tangata eki ko pekia agris pohiva ko fahinga situation ni ko fahinga me ai ni ko na ne fa tu ki mu ai ene lava ke ne tu haka fa fe paki ko ai fai hala fa fe paki ai ngawe kaka ka ko sio ki he kautama ko ni o patoa Lolotonga fu mea ke nau tu o ngā ue whakataha ke whakawhepaki i pia ke o mai e le o e whaitotonu. Ko nau wau pe ki nau torea, ko nau whemoe ki nau tolu he fuhu ia nau tolu pe. A o e kulupu patoa mei whe, maha koe ki wape, ko koe ukilahanga ho ilo ke mea, koe ki wape ko whia kulupu patoa e taimini. A watu ki ta koe ke taratu, hei, ke ta woki he, ke kui uai e whai mea hoko i kolo ke ta woki ai. Oh, ko fili e ni asi mai. Ikai, se mo kina pena tole fuhi ana utolo ki he fili ko hai utaki ko hai ha mo he utonu, Ta ko mea ko no ko te mi ko uinga e ko e Setita ko tau tole he media ko pau ke tau rea mai i he leo o malolo, leo o fekau'aki, he ko hi ko leo ko na tonu ke rea mai he ngai bea peheni whaka politika re o ku nau fe mo kina na utolo he rea he ngai bea pe na utolo pe, Ka kono uhinga ko pe ko au ki Novema ke tau ohovale tau tole he ola e whiri Novema e koe whainga pepe nau tolia e kei lere pe me ta tau ui ai li ia he kakai ui ai li ia ai whakakaukau e kakai ko ka mata ke sio e kakai ko whiri ko whai hala mo kaka o koe ko paati ko whiri ia o whai hala mo kaka o lava be ke mau he paati koe to matau lava ke mau he paati to he ma ko me ko pau ke tau whakataha tau i aki ai loto lelei tau i aki mo oni tau i aki whaitotonu ke lava ke tau i kuna pe laka ki mo tau ki whanua Kalafi whamalo a tō. Te ha mea ke loto ke o mai i hanga he mea ku hoko i tau whanua i Tonga ko hipe ko tataimi o ke loto ke hanga o mai. Io ko ki mea si pe ke lere pe foki ai proklama ko ni ki he huku ko ni fekau'aki mo me COVID pe neongo ai fu matu'a ki whakatu tama ke apite mea hoko i fisi ai lahi aki nau tolu ko puke ko he maha ki ka utau kei hao pe i tongani au kei lere pe ngai whakatu utu ko ke tauhi a tongani ke kei hao ko mea taha mahalo pe na mo mea i pe me inu sila ko osi atu ai fu katoanga lahi ko ia Tonga High School. Ka te ulava pe ko pehe ko taha ia ai katoanga lahi mo fia ko whakahoko i he whanua ni Setita. Ke ngata pe i he ngai wike ko ki mua atu ai tāna ki Pa'anga lahi mo whakahistoria walu po inde taha 4 miliona ka e toi hoko mo katoanga whakafia katoanga lahi. Pea wai pe foke katoanga taimi ko utonga lahi e koe no ngai mere mo ngai mea ki hoko. Ka tau se o sa de katoanga ko ia ke ha mea e hoko ke lavea pe mate ha taha pe hoko ngai mea pe he kaueni he katoanga fia moni ko sio tonu ai pea ugai ai whakamalo ia mo fia moni kia kimoutolu ko nai muri na kau mai ke katoanga Nusila mo Australia mo Amerika kai uma ki nau tolu ko na fai whakotu e katoanga. What a great job you've done. Whakamalo atu ke kau kori ko toa pe ai lava ke o mai e fia ke hoko ia ko funga waka ia ku whai ai ai whanonga ki he kau. Mahalo koe ki bea bea ku whai no ki whakatatu kai malo kata toki o a tari ai te ki te mihe loea koe a lavu. Ko ke mea whakaosi pe e Kalafi pake toki mea atu. Ko e whenga koe ai wharearea ke whakanou mai ai
ai whare area i he weekend ka tamlawa atu ke whunga whanua ki he uraki ki he kātoanga koni whelenisi pia moe toi kātoanga i taha o ko whakahoko ai. Koe haho o ki wakai ki ta whaaki ko ia. Koe o wai whuki e amanakia e vave hono tari o patiseti. Ka koe tau sio koe ki he tunga koe ti peiti koe na rere mahi weekendi, leongo koe whakapase ngai u voutia, o gai be ngahi mea e ala hoko ko hapalo parema, pe o guiai koe ki e u tui, e fu ohovale ka pau e tari pe patiseti he weekendi, ka u teke PULE'ANGA ke tari patiseti ko hika whai ha wholau whuki ki e ua. Koe mea o maarie, ka toi le soni hange koe lau alavu. Koe talanoa koe o ku sasala, pa ukai ke fu mama o nia mihe mo oni, na ia e whakotu me whakaukau e PULE'ANGA ke nau hanga to tongi, ai kau wholau koe ia katoa ke konferenisi koe a Wesleyana ki eua. Wow, what a campaign. Pea koe taha ia mea na mau o ngoi e mau tauria ke o hake he media, na mau lere mani ma koe ahe whiha no to o hake ngai mea koe ia. Koe whehe ui, te mou whai mea tatau me konferenisia katolika, me konferenisia maamonga, me konferenisia asiastonga. Ko ha mea ku ai pehe ia i ke whai totongi. Kono uhinga pe e Setita koe tau whiri eni. Koe taime o ku hoko ai whiri, o ku whai he tangata ia, ai ngahi mea o ku matu'a ki tō atu. Ngahi mea o ku kehe, ngahi mea o ke anga maheni. Koe talanoa e ko ku whai, ke kapau ukei vava upe ko hapai ubai be ki tonga tapu pe ave ko ia to tongi ko ia ki ho alu ki eua sai ko me ko ni ho ki eua ave konferenisi ki ai ngai unga we project i wai ufi mo ha fu tapu ki eua ko foi pulu mahu inga ki campaign ko ia o fai he paati ko ia ko pek i taimini ke mana tui ko hoko e waia koe ki motu langa whakalaka lahi taha mo vave taha ko hoko. Paku tau whiwhia tau tolu. Ai hoko mea koe ki e ua. Ke manatu i be koe constituency po koe wahenga whokia e Minisita Pa'anga ka whawhawhonga ia o e ua. O ki kai kia haofo. Ai whai e i whalau koe ki e ua. Koe mea bea ko whanongo ai Setita. O koe ke palani ha au kai ia ke whai e ua koe kai whakawhebe. E whai fekau'aki moi konferenisi koe ni asasi Wesleyana. Koe mea o amanaki ke whakahoko koe ki eua. Ka ke kofa malo at ka te koe Kalafi whainga maari e koe ko ke o mai polo kalamani i he whiawhini whamano i atu i he fuawhatongi a kotoa pe ko ke whakahoko i ho tau whanua i he tawhaki ko ia o e media. Malo apito Kalafi. Malo apito.